Ni mesti kerja dengan bini kan, makan duit bini. I will be the one that protect because I know the truth. But saya ada satu prinsip yang saya rasa untuk suami-suami di luar sana bagus untuk dipegang. Saya selalu dengar suami saya cakap, dia kata lelaki perlu ada 3 peranan utama. Mesti buat 3P. Protect, provide, perform. Itu dalam Quran provide, perform. Dalam bisnes, orang selalu juga tanya saya, income macam mana? Kita semua ambil gaji. Suami saya, dia tak pernah kacau bahagian saya. Dia urus segala-galanya. So protect, provide, perform. Perform as a father, perform as a husband, perform as menantu kan, home. That's the 3P of original. Cara suami saya bercakap, dia bukan jenis orang yang I love you baby. Dia tidak menggunakan perkataan itu. Kalau saya beli barang dapur, saya tak minta duit dia pun, dia akan kata claim balik. That's my part to perform. So I never use my money to buy anything in my house. Never. Tapi yang saya rasa kena manage sebagai kita sebagai isteri lah. Sebab muka saya ni muka depan. So for a lot of people, dia orang tak tahu kewujudan suami. I think Tuan Pudin tahu sebab Tuan Pudin was there. Outsider will memang not know. Takkan tahu. Dia memang takkan ke depan. Dia memang tak ada nak jumpa orang. So even bila saya balik jumpa keluarga, some of the family member akan menggunakan ayat contoh, ni mesti kerja dengan bini kan, makan duit bini. I will be the one that protect because I know the truth. So saya akan bagi tu, taklah, I yang kerja dengan dia. Dia yang bayar gaji I. Sebab front face ni orang kenal. Ya, betul. Yang di situ orang tak nampak. Sebenarnya itulah dia, orang belakang tu lah yang penting tu. Belakang tu yang penting. Tulang belakang. Tulang belakang. Tak ada tulang belakang. Tak, muka tak guna. boleh. Muka tak guna. Muka tak guna. Muka tu tak guna bro.